Mun sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong zong te inza in nithar chibai kan buk le cheu voin hi January ni so thole ni ania international news le thuko chang kan ngai thau le donia Russian force ten Ukraine sipai zaruk an that chem Russian Defense Ministry chuan Eastern Ukraine rocket strike manga building pani an beina Ukrainian sipai zaruk lai mayan that ni in pathian ni khanan puanga Reuters chuan Russian Defense Ministry thu soi hi afin fiat helo thu asoi Kramatorsk Mayor Alexander Honcharenko chuan Russian bomb mawangin nunna chan an omlo thu asoi to a chuti chung chuan Russian Defense Ministry chuan mel ma sipai zaruk lai mai that angin ala in soita fo maya dot soi zok chu an om nge yani kan puan to ang khan New Year vuak veta Ukrainian force ten Makivka mona Russian barracks te an beina khan Russia sipai somret le pakuala yan thia Russian Defense Ministry point an sipai tam takan thi ti hi an phalo Ukrainian force te chuan khamitum khan Russia sipai zalila yan that ni in an lo soi ve bok khathil an thung rul nan khan Russian force ten Kramatorsk hi an boma ma se building pani bak chu ti chiat an nei ta lo ni in Ukraine lam chuan an soyani Russian Defense Ministry chuan rocket strike an nei ma hian intelligence satangin thurin tlak tak an khia ti an soya building pakhata Ukrainian force zasari velan oma building pakhat danga Ukrainian sipai zaruk velan omboka chung building pani te chu an bomta ni in an soya Russian Defense Ministry hian fin fiana satellite thalak engma an nei khan lova intelligence input an donin asoyangin sipai an om ngei ni an hriata wanga bom tamai an nia sipai po an thi nge hi an ral khat rin ve mi mai bokani ni khat aliam nuwa Reuters reporter pakhat chuan building pani te hi ava en chiang takin missile na deng fu lova building tepo a cheviau lo thisen le hliam nu ma mu tura om ran lova sipai hrim hi an chetla ngai lo ni na lang ti in a report Eastern Group lam Ukrainian force thupuang tu Sargi Cherevati chuan ti hian a soya Russian force ten Ukrainian HIMARS zong kan ti chevek tia an soi ang thau khan tuntumami po hiania an thu soi hi chu arin tlak dan ain ang deu vekani ati Russian force ten Ukraine HIMARS zong kan ti chevek tia an soi nu khan HIMARS vek mangin Makivka an beya Russia sipai somret le pakuala yan thiani Sarge Cherevata chuan Russian force ten Ukraine rama high precision missile chiang taka target fu thei missile an thlak thei lo ni in a soi Pakistan in Ralthuam ape vele ta Pakistan hi Ukraine lama tang tlatani thu chanchin masalama khan kantar lang to fo thina Ukraine le Pakistan in lai chin na thatak anei zia kantar lang to kha Pakistan atangin Ukraine chuan Ralthuam tam tak ala lu thina Russian invasion nu po hian silai muchi rang hi Pakistan Defense Company ten an supply thina ni Ukraine in West Ralthuam tha te adon belmeka nasazo ka be puithlak antum deu nge moni silai mu po anin du tho hle mai Pakistan hian silai mu bom zale som ngale pakua zet Ukraine apele dona heng Ralthuam te hi projectile le primers ania Poland longchol mun kaltlangin a deliver donani report in a tarlan danin Pakistan shipping farm project shipping anti mai chuan ammunition container zale somnga pakua zet chu Karachi khopuya tangin Jidan Sport Polana ada dona January ni som pangavel hian athlen man beisayani Pakistan company long mingpo antar lang to ngea BBC Vesuvius long hian 155mm projectile M4A2 propelling back charge M82 primers le
PDM fuse te aphur do nani Ukraine war a hian Pakistan hi NATO le atho puiram te tan atangkai hlemaya United Kingdom le West ram damten Ukraine tan Ralthuam an pek tur abikin ammunition ang chi te hi Pakistan hian siam na alo boy pui thin hetia Pakistan in Ukraine atran pui viau na chan hi thu pakhat a om ve boka Pakistan hian Mi-17 helicopter upgrade adu veya hemiatan hian Ukraine puina amamo ve hle ni Ukraine company aircraft engine le marine gas turbine siam tu company chuan Pakistan hi atran pui don ni nan soya anin puiton ve don tinani berchu Ukrainian military point Pakistan rama supplier DMI nena Ralthuam a order fowa amaro chu delivery lam hi Pakistan chovina ati thei ani mai lova Eastern Europe ramten anlo pui bom ve thin bok Noor Khan Air Base Rawalpindi Pakistan hi United Kingdom point amang ve thina hetatang hian Romania rama Aframlanku Clutch International Airport anluta Mediterranean tuipuya kal zelin Ukraine rama Ralthuam anthon lut ta thinani thona kalkong hi Iran le Afghanistan hel zonga kal angai thina hun adu reideu ni nan soya British Air Force thona C-17A Globemaster that hi helai konga hi chuan athok zing hleni in report chuan atar lang Pakistan hian Ukraine siam lai pui T80 UD teng zathum som ni zet alei to a kumsang khat zakwa som kwa pakhata tanga kumsang ni som ni chung khan Ukraine Pakistan nena Ralthuam phalna tur contract $1 billion khat point paruk zet alo zia pui to bok tin tunakan soimek lai pui teng hi upgrade ahun vele to a hemi T80 UD lai pui upgrade nan hian Kiev le Islamabad chuan $1 million somret panga point paruk man in remna anlo ziak to nia soeni Pakistan le Ukraine hian defense production training counter terrorism le intelligence lama thok dun turin in remna an siam to bok Japan le US in next generation nuclear Ralthuam an siam don Japan hian hun rei tak nuclear Ralthuam lamakal san nu hian tunlai khovela nuclear Ralthuam telovin international politics khelahar ti hi aron mufia vele taniang chu tin Ukraine invasion te China huang taw lutuk le Kim Jong Un an missile alom lutuk te hi Japan tan po hian han omai mai na hun ani to lo fe bok hetiang boruak kara Japan le United States chuan next generation nuclear reactor le nuclear energy chi rang siam na tur tho ho na lian zok thuthlung an siam felta Washington le Tokyo in nuclear power plant turu tak mai din tharan tum hi Japan mi puitan po thilom om tak turani Japanese economy trade le industry minister Yasutoshi Nishimura chu tuna hian US azin mega US Secretary of Energy Jennifer Granholm nen nimin January ni kuwa khan anin muwa next generation nuclear energy buai puina tur in remna an siamani rampan hi te hian nuclear conventional reactor aya himzok advanced light water reactors le small modular reactors siamantum ni in thua thang chaumek Japan minister hian Japanese sarkarina kum somruk aya rei nuclear reactor man thei dan tur design na siamte US sarkar ria ani tin Ukraine indona wangin Japan hian natural gas amutha hlei thei telova United States atangin natural gas chatlak lova mukdan tur angai tu chauve mek bok ole khati zong kha tun tumata na international news le politics thuko chan kanan soi thei chuni a ngai khatu zong ten min hlut saka min lo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me